Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba edaman kongai ubade u Presiden Kariwar Mingi Sports Association. Ulapan pau ba uang nuot bakas nong jeritlo bat kiwei kisnong ba markam kin tob hakapen Ursula constituency. Namar kani kasnong kam dan jing apher hakaktin kathalien karukom rukom rep bat kiwei. Ladaya nujor bat kisnong ki bahab hakariwar Mingi. Yakani ulapan pau hakas ngi play yaka football tournament hakas ngi sajan jong katayo baladep hamadan football nong jeritlo. Yakani kalempung lawan ban play de u Presiden Kariwar Mingi Sports Association ba edemon kongai. Haka jing don lang ikong arena hinyota kum isembut kongsan. Hakati kas ngi play nakaliang jong kongsan ulayaro yakinong yalam kanong jeritlo sports and cultural organization. Bakilala ban penlong yakani kajat tournament kum shibanta ban kentiwi ki kam yale kai hakani kasnong bat kisnong bamarjan. Shushu undi unong yalam ula ongru kum ka association kalabu akhmat ban kentiwi ki kam sports kam tam ka football kabalong ka way kajat sports bagi kun samla jokatan ki jus ngam penat Uba edaman ulapan pauru hakinong penyan bagi day ban play yaki player ki batben don kasam kenang baka association kan shem bat pha yaki khamsha jrong ban mi khmat na ka association ka jingele ka yakane kasni kalalong ka ba itanat pha ha ka baka team nong jeri SC persha yakashi Parlok FC kalayo ban them mar argul jingdon jengi kum kekenhun ban lam khmat ya ki ai ki jingle kai ki badan hane apa kariwar ke jengi bat kam tang le ya kani ka football ka badai ka waina ki jingle kai ka ba kham pau ha ka jalla ba ha state ke jongi ka jingmi byang sa shisen jong Kariwar Mingi Sport Association kalong ban pen KM byang ya ki kam sport ki jongi ha kani Kariwar ke jongi namar ngiyoi ba ka sport kadai ka pliang ja bat kalat kamai pisa ka bahetam bat ka bapau nam tam hasla perthai banyo compare yaki way pat ki jakam ki banyo I hadu menta mene ki babun na pedang jongi ni kham mitho ya Messi bat yo Ronaldo ban yaki tradition dai nam dai na sama ki babun na pedang jongi Kari bat kejat kunrel lane hasatlak ke perthai ki thai khmat sha kine ki sportman ki badai ki nongra buram ya kari bat ya ke continent ke jongki haki deu ba lane haki deu landang ka fer jong kari barakawai kajing hiar jong the sport Kariwar Mingi ke jongi kalada lenti lade ki pausnan henrai ublai unang efi udang iye bat udang thai khmat biang sashisen Kariwar ke jongi namar hakis nam giba manshua Kariwar jongi kadai kabasai bat kabatip kata kadai ke jaka jong ki khon samla bat ki player ki bapau ki bala ban shimanta hangkai hanoma jong ka sorsulan wat haki tournament ki bahe lane hakino kino ki jire kai ki ba khampau khmat ki ba sarkar jila kejukulang na kapor siya kapor pa. Nuksangin pani, uai bor kumji, uday yu player jong kali India, ubaning kong nakane kejala kejongi. Bat mau, umi nakasinang gabang impay perhat, kabalase kinong kane kamadan kabarit, henry kasinong jong ulay, kadang dan kumakhasan lali arpo yin. Mudur mafi, uklur, Yelekai jong di India, bat uklor yelekai jong ke jela jongi umi nakasinong kabarit bat kabangimpoy perkhat. Kadai kata kamensiam bat kajingai mensiam ya gitu kisinong kebalase kibaong nginom yo ya kamadan kabahe nginom yo ya ginoyalam kibatwit henry kajing tray shitom bat kajimilat kayo kawan rayo so jong kaya Ginon kam matray sitam. Ginon kam ban minot. Ladalay ha kapuli, ladalay ha gijinglekai.
Kajingmi jong Kariwar Mingi Sport Association. Syakmat kalong bangioi hagani juk kemalta ikon samla gejongi kilak kerni hagani sdio. Haba kerni hagani sdio kabamot ba kamdai bakion gidi kiat. Kamdai bakion bagi khalai. Henry kajuk jong teknologi kabapen sdio hadu kata-kata yakikon samla gejongi. Syai kan yalam. Ya kalawai gejongki ladang manga mafi kirangba nyimprat yanti lani betul nanti yaki hagalawai ke bawah. Niyo iba katang liwar kejongi kilahir arsut hagalekai sport befer kedau golong dihap kenlo yang ikinong yalam namar nim pai kemat lani pai kemat syaki. Niwan tengah kapor bakhro beriau ban penlong ya kata ke turnamen lani ban penlong tangga jialom beriau henrengi klepat haki baik kaki samai lani kisni ibai kentiu yang ikna kejongi haki kam sport. Kariwar Mingi Sport Association kan sim ya kan kesenjam ban penimbiang yang ikam sport kejongi hakani katanya war kejongi. Menta nagaliang jongi ke sport association nikular bakane ke turnamen kabagi peluang gini ki nongri kin sim ya ki player nama peluang ada 14 kin sim ya ki player ki batit ban nagaliang association dinra yaki akaran san kebagian dai kata keban kini bangi kanong juri kan kut tanghakan yang jela ka joki ngin sapa bangin sapa ni kita ki player keban represent ya kini wajongi hakine ki kindiat senam lane ki kindiat benai lada ke turnamen kasya ini bangin pelong hante hako penusla wat ban kiu chalu shatolo bin sim ye ke sanjam ban kintiu ye samla gi jogi hakam support kata kadai ke bah kemade ke jongi kinong yalam ninam dan ni kiwai pat kijing kular ninam dan ni kiwai pat kibangin pentame ya fi henry ke bangin kerai namar ha bangalang gunung yalam ngajuang ye kinong board dan ye ki execute dolar jogi kakam kan keren samjam ban ye ketin dai Dai kadang ganong yepi bakar Kariwar Mingi Sport Association hakine kibangin sayalam namarma ningidon ya kejingnya dai wat bat kesulong lajong nidon kejingnya dai bat Karangga Jet United nidon jingnya dai bat ki sport club ki bapau ki badan nanti hapau Sulong bat lingba kini ki sport club ngin sut lan ngin sim yang ikon semla ki jongi bangin penrung hakatai geransan kenang men i yang asap ki jogi ngangan ya tu ya fi hagi por ki bang adang liskul ngaladong uwai ukliar uwai lekai napo kasai hakata por kadang jurba ke bangsap ke bangkong habini bat ke kam sport henry nganong ya fi menta ginailang ketika diang nagaliang asosian kejongi namari Kariwar kejongi ya kanong juri kahap lang apa Kariwar kejongi dai negara kadang di fight malam siapa jaga kenang bagi tengkelan ya kini support club